Nirmala Kenyam Bia Kamal ka no TV. And the Manduni Chan Kwasnyak, okay. Gorijan Obajo me Beja Nwaka Yakel. Kan kono niam mi jirame jidit, Kanwar TV. Gorijan Wojin, Diri channel Diri Janwaka Niri Kokian, you know. Uh, Kadir subscribe, kadir notification bell, diri jatwain komi chatekalar michi baraida shwamala shubekeje. Bana jo me bana jo kwen kel, ano. Kan kono nyaman kamanana bana lat ken yam chana roch katin kontin chawrian lat ray which ka South Sudan. Ken yam Independent Day chajalat atanat ka kanalat atanat. Independent Day a cheng edan ejek South Sudan jega shang shop kaja. And shang money a shang me de celebrate an ideal a shang magwa me de loy na der tet kaja kuch narin wike jalap. No more meditin mas so anybody there je deal knock ki there je celebrate kira mangai kon diale no ngai kon mandan en le rode right ko de independent days they celebrate they loin en dial there tet everyone go de so Sudan there on yam keje no there chonkel Canadian dundo wo nene since ngai keje no independent day a chang mala chang magwa Ana biya kamal ka Nua TV mi jarama jidit dir comment de ja drop dir message mo der teach and which so Sudan te independent day che je chop che jak shang magwa shang mo de lo na der te ke ja but one thing very clear ka kon diala one ala independent day lat ke je ko mi pin mi lore mi lorna etele kor lat ke china chicken shoot no more de jela de lo na der te but not when Shushna, Gad, Dong, Mandini, everybody. So Shushkan, tell a duomi the Independent Day de Jalat Keja. So shale a freedom day, right? Ko ina brare shushkemedit pin jalamni. But ke 2013 chungwane shikajiak. So chatelngu chetelmu gwamushanen. Nika gwazi dani che South Sudan meche independent meche jek ke 2011 changa bangon ga pai baro ron kin dang rodwel kel chwagu jeno chi chiang problem sa Sudan chetwok ba kula na wik ke liye da nana tetin ke dab me dani nengna equiliet kana dab ko so Sudan metel je dab ko tel jaliet tel rami mo de ko de jetel de ne ideal de ram te gwadan tetin de na tander jalap so tel me diarik but ko ngake jen wo ke so snu kon ngete kon shamke jakon jako ba kon ngej bu kon chonan bana jangach ci Israel ci kan participate in wo bi South Sudan be independent be jek ci ku America me ci participate in wo be South Sudan be independent be jek dundo ken jalam ni ken kan no de South Sudan der independent der jek so let's be honest and be very clear okay South Sudan jek independent ka kwiji Israel ken kwiji America jen dobadan en jek South Sudan jek independent keja medan mete Dr. Machar mete dor ke kirma yadi kanane diala kondi chilet ko ba South Sudan ba jek no she could choose along they went through a lot of things shushke gwam tele kwentele pitu go ni gwatoni tigre kori tawka rodian ke kuma mugur ke naka kuma dane naka e kuma jalab chika rodian taw kam ken karodian ko ngagoro benak no nyenken ke kuma jalab ko jalab la ran jure be jogo no ne kunde charto de chiwo do to goro dake Sudan gore ke kape ke na ke jen tai dane tina take ja so we all know those things take it to so no by independent ba jangar o meti pin
take a luar ko South Sudan chi independent rodin che jele ne gor te chong la country but gor jen ode na de ko rodin treat fairly so jo me der wo ka ta shi ngam dan me chi kon diala ngach a gwasa me jo dan gor ba nywa ka ye e nyok take a roine ti tlat ko rodin gwasa me so to ka social media you know roine ti gor no ba nywa ye kele a queen noka ode rander tike check you know chala de niri ngwan ka social media no shi ngwane nweri shik woko ode ran dero de gor shik you know me bige chonkel me bige support te jo la lar ke no eno jin bi jina ran re te ka wala to ka ngu to ka shik du men te gaji de no te kon ke culture kon weri me la gor ke bingwet ba kwen ke nyamatot you know alangwet mo badi langwet wude alongwet la kwen ne nyamatot mishi dini jen ka la kwen nyamatot me dipinja ngai kono mo shang no culture an wal ka gwase dan ngai kono ban wone ne mo kun wut la kwene bo ko bagari aleka baga kam shema ne nyal ken nyal ken roda men kwen ken woke ken ke mari aleka be shema ne jogo no baroda kwen no mo ken men tuok re nuori so amangai ken money so rewti ti kedeten diodien nyal cha jiene abe wut ba jogor kan man tuok wut ajela jieno ba nyal ba jogor dena wena mo ba nyal kula nok ba nyal ba kula jien ba dor shemani ano en chete ka ngu chete ka kwen ka wuda ma cha nok so no mo la teten iyo mishi wut che janok bi shemani jo she nok nyada ka gwaye ene ba wuda mo ba je gutich ba wuda mo ba tara ba je gor meni shemani ba ngaje no shemani gene tede. Then after that by garamo kene shemane ba tara ba je gor ba dol ba ka dol then ba shemane ba ka contact ngut mudong tana ke show ki chinaru rodi na kam ne ken ki te ke tare ki ngum le ro mo ka ba di ngaj bon o chieng mo dera chieng mo gwa de ho ko de ko uten bi shemane wutka be kana assessment be kana lat bi nyal bo point ba assessment bo bi kana nyoko milet kana la tuoga na mo reite kan wari ko ba nyal ba je kulo kwen duno ke jen tam dan men tama ci kwen mi shirga na mo chetel la nyal kana wut la karodien ling gwa da ci karodien ling tana mi ci karodien nok ci kan yin ken ci ken ka nyot so whatever ci kana lat kel kana jen shega mo ke kana jen wuda mo ci kan yin ken gor kan yana realan wana mo ci garen ci ga jagdien bi ka kula jien dong ba ko lo lar dichin a chang lel kan te kai shwa bon gwas mo brega mo ba churaten ko ngai kono shwa o jin mo dong china ko de ter na wal china le na kam ken la be je long no bine dang ro to bi ka kwen ko la lar ken wala na nuer chine to chicken tek chut kene shek chicken tek but ka ta men ta metal mi shit kana mone changa dol che nyal che jitich che je gwa de je tno to niken tell a question to ask ka jano ngene bo chicken mar chicken gale tie do malar ke jen oken donc arame mo meto gware lo bidi ci gor ke gware gwa baden wo jin bu gor ke jino shibu tie no she mor te gni ke ngum le rode wala ala ba tie cause in the long run wala you we are affect be yar so kuje mo wa wut dara kwen a cha kor nya che den ngait ke ti nyal bo yo kor rudi de ngade kan dang rode ke rudin chukwen bara ina mrai kona
shi kwen ba jamat dok ke rotin ko na shala te go ne na ala shek te ok ke de yorpin ke de mun tuok wut jaram dan de ok de yorpin reason e dan e la dor nyalo wi ngai ke jeno kanidi tedi shi man wut ka wala kana gorno run ho ko to ti ne ge to be shikan beriar ko in case me dong jete mi ti tuok ba ok to ba ko lo jok andor dan cha nyam kwenten jala gurga mono ba shi mani nyam ba ka ngaji no ka ngani ba dorin ngaji no dor metedi you know and all those things tin la latke mi ngaji no ji dwar mo go ke den mana kul proceed ba ko to ba kul to ka ba ngaj bonu ngam sha kamok ram nyam re dwar mo jala gurga mo ko run mi jete mi ti tuok ram mo jaram dan ba kep ko bo ko to bo ko lo jok so jan ta shi ngan wore no mon kan mu tuok no bi shek ke nyal boroda kwen karwade no but ke 21st century mate continent ama che woko bi nyal boroda kwen karwade bo ko bo yor pin karwade ke nugde ke shode one thing mi gwa culture wore jene ko kon ka culture rodien culture wore mo gwa tin jene ne shek mi chaje kwen chamala dega ko ramadan bi take care wut tin yala gore e wut bi kari ala kamo so shek mo ba nyurchang ba gad ba karom ba teke siang teka nono alo betekel ke she man wuda ba kula rom no wuda no jin chu shegdu chu ja benpin rome kana gat real jeka ene mgoro mo leni kaje be shega mo be la useful cheng ano jen ba gad ba karom ena bele diala kondi la letching ba kala den ngwad mo bi gwangan mala shoda ba kula wura kwagaka wedul gorka tu dul gorka de belat be je gor ko be shek de be kulo ko dor ka bagar be ko dor be kon be kulo ten wana mo ke bugud ba baro de tit ka kong ko kong one thing me destroyed family michran tiro la ko dong ba man kong fam no bi anga no chabete kel fam no be jiak so jen do ba gwa ko wa shek de dil kwenije awut but ke tam de continent tam mi je to ko bi shek be wut na beje kwen ko jala dan la je ko ntem chono ko kamen yor ko ken pin tan me nyuno cheke jen kwen ngo jen kwen guda na me be relationship dung family ka beje yar do beje yar ke jene ala shek baro lele no aram dini jen kangu ka wut so be wut beje control ka wut chen no gray tege de no baje control wut check wut chen no baje control check lakini dak immediately chen chia bu dagan walle biya daka gwada taniam mi chi check ja continue ko wut ko ja control ka drop me dongi jano ko te ka yuti je ka je wudo mo lakini dak by ni of course nok gwayelong thank you TLY jilo tedalong thank you berkamal la toga na mo so mo kon ko kun man tam kun kan kafuka kun kan wunin wari men la relationship ya yererun ata dana bi shegro de gujano she wudu ma che tung control ka yo kana mo la sheg la je ya jako be takarwa da ka korun tanyam of course no gwalun ka gwada pai to ka ja diente ka jog diente ka pai diente ka ron but after that to nok belong chinok chabet chet ka tar medan me gwaye ka je me shoma ka je brodi albi ka je nok charge control yo let me tell you guys you know man can wuni yo chicken nok chicken control nok be straight from the heart be re loach chi yo nok a commitment karan michiro the commitment no baram ben no lo de kelo no matter what lari talk amen ko bala ja bo the borede ba wegwa but mi jira mo gwi gwa me we go ngeda no relationship mo bala gwa me todo long ka kore bi adekpin ka jeni shoro ya jendo bi yenakel bi aletkel bi atidial cheng de jeg dial men ko ken bi akrut kel jen commitment la be ko mi chene dangro ci ko nok am right kona tama ka social media take a role to go long ka equipment in kona kwana kamer kema my suggestion jene kene my comment
Manyam ran take a choice they take it. Shawe shi gun di aljiego, Kashiga man di aljiego, waka tankien. Tankien, luda tin kon, tin ngariken kemen tin kon tin ngariken ke wuni. Dungdo ko koncha kre society kana me, to kon ka chuong ko de kon comment kana suggestion de konoto. Manyam jene, gwaye lung en oder ander take a check. Gwaye no oder take a nok. Aduang en wet telele riek. As long as no gero dun yene dang road tone. Dung do go nuk dun asian nuk yon mala lar ken wo mi yo chi tel dong shi wut che yo cha ka gor ka shek ke chi shek che yo cha ka gor ka wut ka kan wut ka ngun ke kan ka kame ka bi ga dek pin ka jen kuje mo jen chwala mi je kon ye no mun no gero dun chiaro yach re jwasni re bas re rianga lo bi atikel wa jen gor ko nyale amene dormo bo la ja pota. It does not matter. Ramu kweni mo. Ki mukwen kamo. Take a guard wala tele guard. Mishi adun chak nok. Ka ku yen. Tin gor yen kare tega dun ku yen ga nywa kele lo no gero dun. Jenan diran gwana jan. Dundo shwangar ka rodun. Ko be gor bramo besham. Ki bramo do dien besham. Badin nuk dun Allah megwa. Anyok. Nuk dun amaba. Asia for show. Ala larke no gor yen o biaje nyot. But chi reality. Kashi e talk. O ba ye lyak karun ba wote gore jen wo bi adil te kel nok la beje long ron kel ruro wo woniam ron kel run dang ro la kana go long ka ye ke ron aniam go pa yin jing ro dun di no mi che wo woniam shi ati run baro run wel la no go mo la wi alwara jen go da jen wo ne ti choren commit ko lur kana jen wo bi ti den bi kana tu kel ko ma la beje longa gwada te niam o jin bo dong ko wadu wi dong ko wadu beje long ngwen dong du yana ran kel enyo kun yalbo che ji pus bang pod ji ka commitment dana te ji commitment do wo bi a shenkel yana shodu ke yana shegdu ka fake te dun kelo kami jin rami womanizer no gun mentan one make sure no ken dial ken ment to bi ni ne ken bi yik fulfill bi nogdu ke kebo bi latin she be chwan no gonna mi jidida dan and she pay jigan tama but the diala to be kapel because she mi jidid che jek na mo she no no ne o ji chara ke lew she kam ka bi shu let boka kwi gan ken ko she gor no she bot ka benak ko jin mi wi ka kwen pin ka wi man kwang tele jila lat ngam mi bi ka rom bi gwini she ne radian jin wut ken bi ka romo no another thing man bi angach shek dar la da wale ba de runde le telwang ramna la wiya le de nga e wut ko shek la de wo be gat be korom chen jin pon jin wut bu wur bu pur ka bel te ba kule cham e jicha mutem be shek let ke ji shek be ji tal kon shek be ji nong piu shek bon be ji chum ka do ba dan de yen yam ka ja anyok jela yen alingan o minen yen wut mo woniam re te ka de o te ka shek mo de kore gor kon chumni but shek mi ci dier bo ke shode ki te le ko ken wel ne ke we ka rada dien ki te di jegla de ne ke so shek mo la mala jene ka je relationship nan te ke ne shode bi yo dek pin bo amen wood bo wi de be show poch bo ro show go rada dien je ndan la to ya la kula lar ken wo distant relationship shi mo gwa shi chong la gwano yen bi adil tiek ko bi atin kon ngwanga ye bi akalat kel akena ton la gor ko mone ko yen mi jelen kel by the way la tete go long to talk rate teka so na me gore je no de yen ling ka kwi nenten konter wa social media ka kwi kwen ano kwen cha ban pinya la tok dundo jene man pa to okay chere mi a comment shomre jene jin mi ci nyal chen no ga ko no ko pet lo du kelio
chuno ko kuyone chuno ko jana nyamtot chuno ko jana duang bi yogo buga cham cause those things are there anya wajin wood ba I mean jin check ana shu ram mo shu jana ko jana kuye ke jana dide you know everything man did and no wajin bloide bates bitike family miteloide ajanda na gorke ko bite bang bite lora bang ko rundial you know kajino tika lwanko der mo gwa der lat so do not just look for the way no me chatike yo and then ban ko kien baka kok ke bikan mandana gore bikan la let okay ko la to ga panyen orun you know bi mandana bi jino di la let bi lopel ngwas mo bi no duna dan ba sho bat you know shiabile tere noka no and when mo no bi check they would be sure kweten wo woni kene reject then from there she take why tedi to take a jek and when mo tel tek ngaten ko ji taye go edan je tedi che bi jek ka kora jana kwalar no ka kor runa tintaniam la nugdun la wiya tere mi je tere mishilat la nugdun la tere chi rudun le la nok no ge dan gwen ro de no ka je you know la take la beja mat so jan mo goro no ran but take a commitment ran baro de yach and when kaloy de kelio ka tede kelio bara mamo beje dil nok jo me janda na gode nywa ye kel to kono jo dangro di channeling kwi ta dan enti South Sudan ke ja jo ye shu kono ja kon wari muradiana me ajen chum ka kwi man anu chana goro bane ka chum kanetin kontin cherodian no no brodian kwen ko bane ka dak now chana goro ka tekel eneran goro jano de loide der tet baduni chwar kula ngar ka nyama na kon chwara ngar ka gor kon chwara ngar ka manikon tiede ka romaka jaga loken ka tes jarantel do rorun goro no jin bobi je support chue yo kwen check da diane ko jane shadon ko this what will happen willing no jin jin do angen la goro tama ko wewe bana mo che chuong jo me de janyak kane diala konti la nuari ene bana je kala do dien ene biata kamal bye bye